Despot Stefan Lazarević, rođen 1377. godine, sin kneza Lazara i knjeginje Milice, bio je jedan od najprosvećenijih i najsposobnijih vladara u srpskoj istoriji. Modernizovao je rudarstvo, što je Srbiji donelo ogromno bogatstvo i stabilnost. Despot je zbog svoje visine dobio nadimak Visoki. Umrao je iznenada u lovu 1427. godine, a Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao svetitelja. Despot Stefan potiče iz porodice knjeza Lazara i Milice Hrebeljanović. Knjez je želeo da ojača Srbiju, u tome mu je pomagala njegova žena Milica. Njegovi roditelji prvo dobiše 5 ćerki, Maru, Draganu, Jelenu, Teodoru i Oliveru, a kasnije i 3 sina, Stefana, Vuka i Dobrivoja. Kao prvi sin, Stefan dobije ime po tradiciji porodice Nemanjić. Njegova majka Milica je bila iz porodice Nemanjić i zbog toga on dobio to ime. Knjez je bio srećan jer je posle 5 ćerki dobio sina, naslednika njegovog prestola. U znak zahvalnosti Bogu, knjez Lazar zida crkvu od žute kamena i crvene opleke. Despot Stefan Lazarević je rođen u Kruševcu 1377. godine. On je sin knjeza Lazara i knjeginje Milice. Nakon Kosovskog boja i smrti knjeza Lazara, maloletni Stefan preuzima vlast u Srbiji sa majkom knjeginjom Milicom. I sam Stefan je bio pisac, njegovo najpoznatije delo je slovo Ljubve. Stefan je bio turski vazal do 1402. godine. Posle smrti turskog cara Bajazida postaje vizantijski ugarski namjesnik u Srbiji i dobija titulu despot. Despot je bio vrstan diplomata i sve radi za dobrobit svog naroda. Prebacuje prestonicu u Beograd i gradi manastir Manasiju, preminuo je u selu Markovac 1427. godine. Despot Stefan Lazarević, vrstan i mudar vladar, veoma cenjen i poštovan. Bio je svestan značaja zadužbina koje ostavlja u nasleđe svome narodu. Jedna od najpoznatijih zadužbina je manastir Manasija, mesto gde počivaju mošti despota Stefana Lazarevića. Svetinja se nalazi u blizini Despotovca, opasana snažnim utvrđenjem i ušurkana u miru i tišini reke Resave. U narodu je poznati kao Resavski manastir. Zadužbina manastir Koporin nalazi se kod Velike Topole, mesto za koje se dugo mislilo da čuva mošti despota Stefana Lazarevića. U selu Goroviću, blizu Topole, nalazi se jedna od najvećih i najstarijih svetinja u centralnoj Šumadiji, crkva Preobraženja Hristovog. Pored svojih zadužbina, obnavljaju i vraća sjaj mnogim spomenicima kulture. Despot Stefan Lazarević znatno je izgradio i proširio Beograd, čineći ga kulturnim i političkim centrom. Jedan od najobrazovanijih vladara svog vremena i veš diplomata, duboko religiozna figura od 1927. godine, Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao svetog Stefana Despota Srpskog. Datum praznovanja je 1. avgust, zajedno sa njegovom majkom, svetom knjeginjom Milicom, prepodobnom Evgenijom. Njegove svete mošti počivaju u njegovoj glavnoj zadužbini, manastiru Manasija. Decenijama je postojala nedoumica da li je sahranjen u Manasiji ili Koporinu, ali je DNK analiza 2006. godine potvrdila da mošti u Manasiji zaista pripadaju sinu kneza Lazara. Stefanov život bio obeležen strašnim iskušenjima nakon Kosovskog boja. Poznat po ratničkom životu i tituli viteza reda Zmaja, bio je poznat po dubokoj molitvi i posvećenosti veri. Despot Stefan Lazarević se na ikonama najčešće prikazuje u vladarskoj odeždi sa krunom na glavi, dok u jednoj ruci drži krst, simbol vere, a u drugoj ruci maketu manastira Manasije ili svitak sa svojim tekstovima. Slovo ljubve, odnosno reč o ljubavi. Jedna od najlepših pesama tog doba govori o ljubavi i proleću. Pesma je napisana u akrostihu, a početna slova strofa sklapaju naslov slovo ljubve. Molitva, lična molba Bogu za mudrost i pomoć narodu srednjovekovne Srbije. Natpis na Kosovskom stupu, posvećeno ocu knezu Lazaru. Stup se obraća putniku koji prelazi Kosovo. Srbija je pod Stefanom Lazarevićem doživjela veliki napredak. Despot je modernizovao državu, a Beograd proglasio prestolnicom i pretvorio ga u jednim od najvećih evropskih kulturnih i trgovačkih centara. Zahvaljujući bogatim rudnicima srebra i zlata, zemlja je bila izuzetno bogata. Osnovana je srpska škola u manastiru Manafija, gde su se prepisivale i proizvodile knjige, čuvajući pravoslavnu tradiciju. Razvoja sam moravski stil gradnje. Srbija u dobu Stefana Lazarevića je bio period labudove pesme srpske srednjovekove države, vreme kad je Srbija pod mudrom rukom vladara sijala punim sjajem.
Stefan Lazarević je bio veoma važan srpski vladar koji je vladao u teškom vremenu posle Kosovske bitke. Uspeo je da sačuva Srbiju i da ojača, jako je bila okružena velikim silama. On je proglasio Beograd za glavni grad Srbije. Beograd je i danas glavni grad naše države, pa je zato njegova odluka veoma važna i za današnju Srbiju. Njegovo ime danas nose mnoge ulice i škole širom Srbije, pa čak i naša škola, što pokazuje koliko ga narod i danas poštuje.